Pozdrav i dobrodošli u posebno ljetno izdanje gdje pričam o filmovima koji nas čekaju ovog ljeta. Izdvojili smo 10 filmova, ne znam točno. Nalazim se u Baški na otoku Krku i sad ću vas uz svaki film provesti na neku od lokacija u Baški za koju ja smatram da izgleda čisto lijepo. Tako da krenimo sad od... Komarci, nema veze, idemo dalje. Za početak Toy Story 4. Hoće li nas čarobnjaci iz Pixara opet iznenaditi i po 4. puta sada sa tehnološkim dostignućima koje su nam sada pripremili u ovom filmu? Koliko god vi imali lijepe uspomene iz originalnog Toy Storya, pogledajte ga sada i skužit ćete kako je to u biti sada izgleda loše realno. To je bilo postignuće za ono doba, ali samo je to još bolje svjedoči koliko je tehnologija u međuvremenu napredovala. Ovdje, osim Tima Allena i Toma Hanksa, imamo i pridošlice što se tiče likova. Znači imamo tu još i Key & Peela, oni rade super skečeve, pogledajte ih na YouTube-u, odlični su. I još imamo Keanua, definitivno najpopularnijeg čovjeka na svijetu ovog tjedna. Tako da veselim se jako, nadam se da će hrvatska kina dobiti i titlovanu verziju jer mi se baš i ne sluša sinkronizirana po običaju. Eto, osvrt će nadam se prema titlovanoj verziji. Annabelle se vraća kući. Nisam gledao prva dva. Međutim, ajmo napraviti ovako dilo. Zalajkajte masu ovaj video ako želite osvrt na Annabelle 3. U tom slučaju ići ću pogledati, ne samo da ću pogledati taj film, nego ću pogledati i ove prethodne, da dobijem onda kompletnu sliku svega i dam vam ovaj osvrt u najboljem mogućem izdanju. Znači, milju lajkova i to radimo, sve ispod, vjerojatno ne. Premisa filma Yesterday je mokri san valjda svakog muzičara na svijetu koji je i malo dublje zagrizao u svoj instrument. Naime, ovdje se radi o jednom dečku koji svira gitaru, pokušava nešto i nekim čudom se probudi u nekakvom svijetu gdje Beatlesi nikada nisu postojali. I šta on naravno napravi? Počne svirati njihove pjesme i prodavati ih kao svoje. Tako da, turbo stvar i to me full veseli i zanima kako će izgledati. Sve okej? Okej, ajmo čak. Nije mi skroz jasno je li ovo reboot ili nastavak originala iz 80-ih, ali zanima me. Zašto me zanima? Zato što vas zanimaju horori koje ja ne gledam. Ja vam želim dati to što vi želite od mene. Dakle, gledat ćemo ovaj film, potrudit ću se za vas. I zanima me uopće koliko će ovo biti popularno, obzirom da ne znam koliko se danas klinci uopće igraju sa lutkama, ali ono što me definitivno privlači u ovom filmu je to što će glavnu ulogu ovdje odigrati vjerojatno najbolji glasovni glumac na svijetu, Mark fucking Hamill. Hvala vam svima koji ste došli do ovdje sa video, like, share i subscribe ako još niste i posebna hvala mojim donatorima na PayPalu i Patreon. Bez vas ja ne bih mogao ići na ove luksuzne destinacije i snimati videe sa ovako visokom razinom produkcije. Hvala vam od srca! Spider-Man Far From Home je tranzitni film. S njim završavamo MCU fazu 3 i počinjemo ulazimo u fazu 4. I smatram da nakon ovog filma stvari će ići jako nizbrdo što se nekih novih likova tiče. Jednostavno ne vidim da će nekako, jako ću se iznenaditi ako oni uspiju stvarno zadržati to nadahnuće koje su imali kroz ove 3 faze. Stvarno ću ostati paf i volio bih da sam u krivu. Ono što mene zanima od vas, kojem se filmu u fazi 4 najviše veselite? Ja konkretno Guardiansima 3, jer svi znaju da su Guardiansi najbolje što nam je dao MCU u našim životima. Eto, tako. Jeste li znali da je Lion King kopija Kimbe, Bijeloglava? Sad znate, nema na čemu. Po meni to je najbolji film koji je Disney napravio u 90-im godinama. Gledao sam ga u kinu, mislim da je to bio jedan od prvih animiranih koje sam uopće gledao u kinu i prvi put da sam plakao u kinu, svi znate zašto. Sada radimo opet igranu verziju, Disney nastavlja tu nisku i čini mi se, dobri komarci, i čini mi se da su postali sve bolji i bolji. Te adaptacije od igrane verzije svojih animiranih originala su nekako sve uvjerljivije i nadam se da će sada nastaviti taj niz. Jedino me brine što su biti doslovno svi likovi ovdje životinje i sad jedno je to bilo vidjeti u animiranom
stilu gdje si im ti davao nekakve ljudske ekspresije i tako, a ovdje opet želiš zadržati taj fotorealizam i nećeš raditi to toliko naglašeno jer bi inače razbijao imerziju. Tako da, jako me zanima šta će tu napraviti i hoće li to vrijediti mojih teško zarađenih novaca. Ne moraju znati da ja imam pres kartu, jel? Ne moraju znati, ok. Once Upon a Time in Hollywood je svoju premijeru doživio na Cannesu i tamo su ljudi pljeskali na taj film i ustali se na taj film i pljeskali su stojeći na taj film i to su radili jako, jako dugo. Da li su to radili zato što je taj film stvarno tako super ili su se samo čmarili Tarantinu, u to ne bi ulazio, ali Tarantino, šta jest, do sada u svojoj karijeri nije napravio niti jedan loš film, za razliku od mnogih drugih, i svaki njegov film ima i dalje njegov prepoznatljivi stil, šta mi je jako lijepo za vidjeti. E sad, kakav će biti ovaj? Ja sam jako optimističan, ovo mi je praktički nakon Endgame-a najočekivaniji film, tako da naravno da ću ga ići pogledati čim prije mogu i dati vama osvrt kako zaslužujete čim prije, jel? I super mi je vidjeti u biti dvije velike zvijezde kao što su Leonardo DiCaprio i Brada Pitta zajedno u filmu. Čini mi se da će biti jako dobar par jedan drugome. Tako da, eto, ko zna, možda u budućnosti vidimo njih dvojicu opet zajedno, opet u nekom Tarantinovom filmu. Vrag će ga znati. Eto, jako me zanima. Je li to što se treba reći sve? Mislim da je. Ok, sad ću napraviti ovo. Napravit ćemo kao zamračenje objektiva. Hobbs & Shaw je u biti spin-off Fast and Furious serijala i ne srame se toga i to je u redu. Ja nisam baš toliko veliki fan Fast and Furious jer su bili jako nekonzistentni sa kvalitetom kroz svoje filmove. Doduše, ovo zadnje što su počeli raditi je baš over the top, a nadam se da će u biti i ovaj serijal biti takav, jer jedna akcija bez mozga, jedanput godišnje, dobro dođe čovjeku da malo odmori, da zaliječi neke traume koje je proživio taj dan. Tako da, i nadam se da će biti dobar. Opet, problem je kod tih glupavih akcića što u biti ponekad ne poštuju gledatelja. Volio bih da to naprave ovaj put i da se čovjek malo dobro onako razonodi. Jason Statham i Dwayne Johnson, di ćeš ljepše kombinacije na svijetu? Ljepša je možda, ne znam, palačinka i bijela linolada. Tako nešto. Prvi film It mi je bio super kao nekakva priča o odrastanju i kao takav bi bio sasvim u redu. Malo manje kao horor, imao je svojih trenutaka, međutim to horor iskustvo je jako bilo narušeno zbog dece u kinu. Deca se žele napraviti hrabra pa se smiju scenama i onda mi razbiješ atmosferu. Tako da nadam se da ću nastavak gledati u malo boljoj, ajmo reći, okolini, odnosno da će ljudi oko mene biti više u redu, malo s više kulture gledanja filma. Eto, i ovdje će biti hrpa meni dragih ljudi, prvenstveno Jessica Chastain koju jako volim i u nekim filmima više, u nekima manje, i Bill Hader kojeg isto tako full volim i drago mi je da se napokon pomalo probija prvo kroz malo platno, a sada vidim i kroz veliko. Tako da, bravo Bile, ti si naš heroj, barem moj, u srcu, duboko. Peti Rambo će se zvat Posljednja krv. Kao što znate, prvi se zvao Prva krv, tako da bi ovo teoretski, po naslovima, trebao biti posljednji film. Međutim, Sly je već sada najavio da ako ovaj film bude financijski uspješan, da neće, da će raditi dalje. Biće Rambo 6, 7, 8, koliko god bude trebalo. Dok god mi budemo htjeli Ramba, mi ćemo dobiti Ramba. E sad, Rambo je uz Terminatora bio praktički jedan od superheroja 80-ih i nekako nisam siguran je li u redu da mi pustimo heroje iz 80-ih u 80-ima, da ih ne oživljavamo iz mrtvih i pokušavamo nešto sada s njima, nego da napravimo neke nove heroje koji će nam dati nešto novo. Jer ovo tu je sada, ne znam, malo mi to sve tužno, Sly. Mislim da je bilo dosta. Prestani. Mislim, iću ja gledati ovaj film, ali ne znam, dobit ćete osvrt i sve to, ali skoro bi volio da ne uspije financijski, da ne dobijemo više, da dobijemo jednu lijepu emotivnu priču koju se nadam da će biti u ovom filmu. To je bilo to što se tiče filmova kojima se ja najviše veselim ovog ljeta. Ako sam nešto zaboravio ili se vama nešto drugo sviđa, napišite mi to u komentare. I to je to. Ja idem sad da se malo bučnem. Hvala lepa, laku noć. Da, noćno kupanje. Pozdrav i dobrodošli u posebno ljetno izdanje gdje pričam... Pozdrav i dobrodošli u... Jebi ga sad. Ako idemo ove pokrivat, onda pokrijem sve. Ok, ajde. Pa dobro, biti.